Marsan mi na po alapi boat house o perlok zonga o banyak ya kekali o bekerteng ro prince ulai lampat ingi syaka waipat ke hotel hapo jan Cherais beach ke kerteng zonga ke hotel ke di blue water te marsan po yang neru ngilayo ban check in kila serve ka welcome drinks bat ngilayo ban pendap ya baru ki formalities ke badai ya ke ban pendap ki form hapo hotels jadi nang ta ngalayo pada bandrung syaka kamera ka bangalasan. Hai Prok, saya sempat ya sukumen ba giladap ya check out mene nagatu ka boat house tementa pede gilawan sene shapo Cherai beach. Kanero ka way ka beach ka ba paunam hapo Cochin hapo Kerala te menta niasa hakane ka blue water hotels te kadai mars tan hisenjam la poi pede ka beach. Tengah kwa ba fin pet ya kane ka video ro ka experience ka ba niya pudut por ang niya po hotel but ladang kami siya ba ninyo ina kanila tsaka isa keting duriaw ba doon natin kasamahan ang kanila sa isa ini kalau ang si senjam nila po ay hapo duriaw eh sa kami perlok we will enjoy Agane beach mata kasini. Te mata ngandit na sa beach. Te ngait ba ngin enjoy stay sa beach. Te isa pa ni perlo. Ma. Prok munta ngalapoy hene po Cherai beach. Kane ka jungtho mo to I love Cherai. Munta te hapsum mi hangne lakum no ro. Yai sa video juni kasni ka shit ba. Te ka bas ba ni juni milas.